karon si Shaido na ka. Number 1 hater na ka sa Sprout. Muto na untakos ka isog pero naay kalit na sangko. Kahiman-himan na hibaw aning battle sa gadto. Iyang kontrado si Nox, nabadibag ang bubong writer. Naawit ka sa Nox nga murabag dodong rapper kay bitter. Napildi ni Nox adto sa Sprout sa pagdayo na hiyos. Og para makabaws, bayas daw og luto iyang pirmi nga ingon. Sa kakatol kaya manira para pakpak malimos o sira kay mandaot paghuman og pahimos. Sakpa na ni boss, ging na nimog taga-bukid o ganiya. Ging na nimog taga-bukid mga Sprout. Nya pildi ka adto pisti ka sa pagtuong mang-uumarang taga-bukid di ay to rebuildi na. Sa pagtuong mang-uumarang taga-bukid di ay to rebuildi na. Unsa buwisit ba kang Nox putol ang sungay, ipang dis pang mga liga kay gustong magunay-unay. Maong sa Sprout pud ka kulob ug nadubok way dugay-dugay. Giing nagtaga-bukid lapu-lapu aw nalubong sa humay-humay.